अस्सलाम वालेकुम ngasi yamni important or ba update macha khatang purgal aksare maike mari gi Iran gi Lebanon gi Masar gi USA gi Gaza gi apun paw hab tare nomni si jo paw pis wangam jaudre thabakna khajiktang salam dai na pochai loba mama tawba sina maram moiraga matam chana paw si mayam da thungal bangam dre adon ko yamna haraw bu paw kharam chulai nungai to paw kharam chulai nungai to paw hai bu hojikta Middle East sida boiriba fifam se yam sathina hojik samandar gi lanni samandar da China de lakpa jahaz America na phare madredi Turkey gi jahaz destroy tawre Israel gi jahaz destroy tawre pura Red Sea madredi Strait of Hormuz madredi somna Indian Ocean asine singma mafung phudingda samandar gi lanni hojik tawnari se asigi mathakta Gaza da tanate pura Middle East ni ko Saudi Arab ta su yam sathina Jeddah rom da khoi gi nong chudna madre di pura luptana lambi latang gari gura sem adum tawdana Tel Aviv ta Gaza da pura ai khoi si da budi ngarang khar churamme damam se danum ko ai khoi si su yam kadda chubagi wani ko nong chuba masung nong lei longsit asine singba adum ko hojik phawdi alam po jobna kai thoi ko som da su yamna high alert ni hoji khoi weather gi asina hoji Gaza sida mi tramaris si bagi wani side or bagi wani saigi nong chuba adredi nonglei nongsit to ba asina maram moirega adredi Tel Aviv tarsu ngarang amasi madre ngasi amasi madre kongai su phangda bai wani adre kongai su lupkiba akhoi gi Jerusalem adredi West Bank hoji ki makhoina occupy tawdna leiba mafum kayamda Israel gi misu siba madredi lupa asina chungma yamam thengne abo ado hojikta yamni important oina update khar thoklei sina bo India ga mari leina ba paw kharam su hojik India da movie ma yam kanna kanam oirim ni ko yam kanna khoi gi mayam na pam narim ni Dhurandhar haibra kari hebna adu gi du pura GCC da adu gi film du pura ben tawkra Qatar Oman Saudi Arab Dubai Bahrain loi makta ben tawjal kra adu film dura makoi na harim na bo Pakistan gi against ta same film ni sini Pakistan gi against ta same film ni madredi yamna aduna akai bla ya na si pura GCC da adu film du pura ben tawjal kra aduna film du gisu ai wakal da nuksan budi kapok oiramani film du phajai mai thok pai su eng khare engdam nate eng khara dur su yam phajai acting ama ma jobio aduga khoi len den nate thingjal ki bai waduni na harami samayam da GCC da pura ben ni hojiki Dhurandhar haibra Purandhar haibra du film do Akshay Khanna gi pura ben ho jira GCC da karai du chatra Behran da Oman da Qatar da asime laira important oi ba update haibu Masar gi taraf te gi report am lai Masar gi taraf te gi yamna saukhra ba update ni Masar gi taraf te hari sinabu ceasefire su oire aduga lan su leple details ta ge tapna aduga mana magi report sida haire si ceasefire su oibagi matungda Hamas ki taraf te gi hojuk phawba Gaza gi taraf te gi na violation so am phawbo oide jo haire ba point du gi matungina loina thabuk chathai chini aduga Hamas pu line logunu sini Hamas hojik su active ni sahi ani lan tawba kanda America na asu yamna mateng tawraga atai Europe ki country punam na mong gi khuchu khulai mateng tawraga sahi ani hena lan tawba kanda Hamas pu loi bangam khidrimni aduna Hamas pu line khalganu Israel na tawrisi yamni henjalli magi waduni na arse ceasefire gi violation su tawba ceasefire gi niyom riti matungina haine khibai matungina so thabuk su chathadaba madredi lawjandana makoina kanjandana hoji occupied tawdana Gaza manungda makoina changjandana hoji thammipse sidagi su maning handaba mafam kaya dagi ceasefire gi matungina adugu mafam du thadoklega halkhibagi wani adusu handaba adredi hoji ki Hamas lairiba Al Qasim brigade oigira Gaza manungda lairiba brigade makai gi lambi su phattaba makoi bu thoki bagi asi kumbo violation mayamum tawisini Egypt ke taraf te hari se kariga di Egypt se Israel ga hamesha border share tawnarim ni adui mathakta thum thau pura makoi ji puthok pujin tawnarim na ba Egypt siga Israel ga ado di Egypt की तरफ ते क्या है इसी
इजराइल की मथक्ता 7 अक्टूबर दगी हेन चाउना लान तौरपगी फिभम हम लेसिनी अमेरिका दे विचार कलिमने इजिप्टना अमेरिका वात से थांगलिमना इजिप्ट की तरफ तई इजराइल की तरफ तगी सीसफायर की मतुंगिना थबक से चथदे असिन मरम ओइरगा कयानि सबर तवनी नोम नत्रे नोमदी 7 अक्टूबर दगी हेन चाउना इजराइल की मथक्ता लान से तौरपई फिभम लई अदुना हौजिकसु मतम लईरी इजराइल सुद्री हौ अमेरिका पेसार तौसिनी हारिसे इजराइल की मथक्ता करगादि हौजिक हाइनि खिबै मतुंगिना अमफौ चथदिसिनी बस लान खक्ते लेबि लान दुसु ngasi yobda lising am gana yada violation oikira Israel की तरफ तगी ड्रोन ओइगेरा मिसाइल ओइगेरा अमो ओइगेरा violation तौखरिसे अदुगा मीसु चमगा की मथक्ता सही ओइगेरा नहल ceasefire तौखबे मतुंग दगी हौजुक फावदा अदुनी इजिप्ट नारचे कयानि सबर तौद्रन लैगनी नोम नत्र नोमदि सोइदमक्की इनपुट फंगलमगनाबा अदुना नाबा मान अमेरिका दा विचार कलिसे करगादि इजराइल ने फॉलो तौदेसिनी रूल से IDF ने फॉलो तौदे नेतन्याहु ने फॉलो तौदे ceasefire की नियम नीति अमा सी फॉलो तौदे सिना भाइरिसे असिने हौजिक इजिप्ट की लोय माद्रेदि हौजिक जहाज हौजिक चाइना की जहाज अजुजु ईरान चलिम न है ईरान की मासिदा अमेरिका ने फारिमनी असिदा अखोइगी मिसाइल साबगी खुचु खुलाई अमा मखोइगी केमिकल अमा फंगबै वानी अदुमुक हौजिक फावबा चाइना की तरफ तै सिगी वाफम सिद वा मथांग बक्तरी अदुगा सोम द लेबनान नसु अमका ईरान द धमके तौरे अदुगा लेबनान की मनुंग दसु यामना चाउना लान अमा तौरपै फिभम लो हौजिक पूरा मिडिल ईस्ट से फिभम हमसा दे लेबनान यमन सीरिया अदुई मथक्ते ईरान सु पूरा हाई अलर्ट ईरान सो जाय करे ईरान के एयरजीसी की असोब कमांडो हम खगना मखोई न्यूक्लियर सानि सिन न्यूक्लियर वेपन मखोई सारनि सिन हारिस स्टेटमेंट सिदा तेहरान टाइम्स द लेबने दुकुंबा मखोई की आर्टिकल दो सारनि सिन अदुना पूरा माइकई मरीदा इजराइल सिगिसु इजराइल की दी काबकम लोइखरमनी इजराइल की याम साथिन नुकसान है ट्रिलियन की नुकसान होइखरमनी 12 डेज वार वगैरह अदुगा हौजिक की हमास का सोकने की बुलान वगैरह याम साथिन मखोई की मखवांग से तेखरमनी हौजिक तौरिसे मखोई मनुंग दसु IDF का माद्रे सेटलर मखोई जौजु लोइन खुलाई पाइरिमनी इजराइल मनुंग द गाजा मनुंग कनु मनुंग द इजराइल मनुंग द सेटलर का सु IDF का सु उनबि यान्द्रिमनी मखोई मनुंग द सु तंखाइ ताबि हम लैरियाबा अदुना फिफम से मिडिल ईस्ट सिदा GCG हौजिक की लैरिबा इखोइने लैरिबा सुवाइ सिदि याम साथिन फिफम से चादाबा तो कमतम करि ओरकनि करम त खंगदे तो लांदे हौजिक समंदर दे जहाज याम कन लुभन नरी तुर्की की ओइगेरा चाइना की ओइगेरा ईरान नसु जहाज हम फाबगी वानी पावसे मोंगी अदुनी हौजिक की अपडेट हाइबु इसराव मयाम शेयर ग लोइजरा और लाइव तमक वारी सानरसी ngasi di live थोलो कनी अस्सलाम वालेकुम।